Ada napapagkalausang oralan na matidatiyan ang paghihom na datakana. Hello guys, okay. Bye no. Sudah pun dapat na nga menanam ako lado. Lado na po, malayo nga chili. Lada, chili kat Inggris. Okay, ano ko lado tadi iti bahan kamot nan ko guna tukad tayo ka punggar kuwas lado lah. Jadi ya. Pinsuang na ibayong. Dan okay, iti lado ti dia leda dagan na padad gol nga man ko pawan si tibayong na kita ko sumilaw-silaw na diti round gamot ito nga sumaliwan na jadi pinapod ko ako bebas na gamot dot maghihom dan nutrien di saralam tadi kita ko auso ko pa nutrien jadi perlu minagdaman ko pinda man ko toko itana man ko tanam makapita na la aron na sumilaw-silaw sila paling suri ba dia pagati dia tambayan ako siraman ko tanam itana sumanang wago tilado okay saraw pa waraman pamadas-padas na kabang siramakan cara gaya dati ba yung nga o kasukup nila ladat tau lalat kalau ladat na po nga kung kayo aralomam perlu ruangan liwang di luas okay itin na pa inedo kung na payong dati mintang kau dati di nedo na bayong di polybag itu dia okay kita makatangkap na gamot nakahigit na ngawil lagu dati tanak jadi perlu aku pala mengunggar para lam timan unggar magay jadi santap mengunggar oke man kumay ito na malalando dan sanuko oke let's hope satu hari nanti dia akan bertambah baik lah akan jadi sebuah oke kenapa yang tanaman kulitnya perseri na pa nga daras lamin guys oke ada ruangan toko di daras lamin jadi mangko patanama supaya ada manfaat ko ruang siti daripada kalunan teman kia so menanam aku lada lah oke dito ko video daw menanam lada oke beno na po nga mengugar ko luang tanah persuangan di tanah lada petanaman ko na lada penggakan tawag ginaya laluang la pengga pokon ko siti man ko luangay ayan oke ngaran na pala lada lang ada baras tulun lada kayu daw jenis lada jati harus lagi nak beras dalam daun pondan. Ada luang guys. Ada luang sini suang. Oke, nunggar aku tino. Udah. Oke, kaya na mila na pasawan kulat pakanaman kulat lada nga nunggar ko luang. Am luang di hamat luang walanot na to. Luang da tulan teka. Kailan na. Udah guys. Ya, luang. Kung di kailan ng luang no, mungkin luang kan tatama deh. Man ko na pa pakanaman lada lang. Kalau luang walanot na pa man pa. Timbunan ko na pa. Lumuna naman. Ako ang tagapalan. Hindi. Manto ka pa sa mga bayong. Adit. Lado. Wow. Namam kaya. Luang ka sampai na po kaya mga luwang. Natin na po mga luwang. Kaya man ko pa timbunay. Magkakuwad sana. Kaya dat. Gamot na pa diya tinga. Paray ka surat sa may saralam. May pingarap at nutriyan diparukan ulit tumbuhan. Kaya oke, aku timbun ya. Oke, napiluang at yapaya kita. Nang ko timbun ay. Ya. Nang ko white tanak wago. Dek. Dati dia. Iti na pa nga inang ko tanam matino. Ngadan man ko tanama harap ko sa nila. Ina plus banyak dua na tadaw na ko tanama. Nang ko gambar tanam, nang ko pinakawas ko tanong sitiguas. Di laway ba dalang anak ni bana di bakalila. Di pamangko tanam wago. Di pagka tinanong kamayan ko pasilaw aran na pasilaw. Jadi mungkin ako sukup tan nutrien kadi. Silipin ko bayong sebab na ay sa badya ko di pembida mantap dia. Jadi man ko pawali hiti lah. Man ko pawali hiti tanah. Harap dah sumurut sumanang akan dalado pamadas panganas demakan. Okay? Dia isa 2 3 4 5 6 7 8 siam. Pada bisa pada 2. Pada 2 naguas dari na pasway lodi lang ara torong ara tapayas lada kaling. Oke,
pagtunan ko ikaw tidak etam ilan pala tetam nila nga mikir di pun da paray kulit padi yang imnan ko tutuday nan ko tutuday ngana pa daw nga sakam padi de nan ko tutuday ang pinako ko siti bayong dit gulo etam padi. Oke guys, tinapati dia nga timbunan ko na berarti kawas pa ng hiti kuwas. Oke, na timbunan ko na jadi mantok ko anda dadot magawa kaya. Oke, kita tunggu dia berbuah. Oke guys, nakatanang po ng aming katulog kuwas dalada. Jadi masih kau menangin sa namin di video. Parang sandat dia kasurut kowa. Oke, kapadas da kabang. Saya rada makan, oke. Oke, kasanangan pati mana mga amo udah kabali dat kinatuan tay kalada-lada tay kanun pala. Hara na open tanam di daras dilamin dadi sira daman kana tay kamanan saka yan teman kedua mana naman mayan saka mana kana. Oke, nung arian ko na pati video, thumbs like and subscribe to my channel. Okay guys, sponsor ko kapit wagud video dia.